Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyaman nga tanti pangaldawan iton madamdama bakal. Mapanak iti ayan ni Tataro ko, Edward Lakay. Ay nawaw. Apay itayan ni tataro ko. Mapanak dumawat iti bisukol Lakay. Nakitak nga do ti bisukol iti fish pan kentalon na idi na minsan alimabasak iti ayan na. Ay wala niya. Apay ajak na panunot da ita. Nan, iyawat mo man tatimba, tasya kung timapan mga lalakay. O sige. Agisaangak mat nga rudan. Tapno da talangan bisukol ti mailuto inton madamdama. Wen, iya dubok ta iso ti panghaldawan ta. Ay nawaw. Nag-iimasan mo kas tabakit. Anya tiyar aramidem nito'y kataltalunan, Layla. Ay, naimbaglaangan tanaranaan kayo, tata. Dumawatak man iti bisukulyaw. Ay mga lakalaang. Ado dita. Ay, agyaman naklaunay, tata. Nainayunam talaam tapno maibusan. Tay sakto laang asidaan mi ken lakay ko ati alaag, tata. Sayang mat no di mi maibos. No, adda ka rubayaw akayat na tagsida iti bisukol. Ibagayo laang tao may da mangala dito. Wen, tata. Ibagak to kadakwada no kayat da. Way, tayo supaya maksayan. Mayat mo lang na ita may sigang. Wano saan mayadubaw. Ayun na, tata. No da kami amarigrigat. Uray bisukul ti sida. No mayat ti luto na. Naimas lata. Ada na panunot ko apag kwartaan, Edward Lakay. Anya nga na ta, bakit? Mangila ko ang iti bisukol. Ha? Kaya't mo ti agla ko iti bisukol? Agurong to, may lako. Tay bisukol pa'y kitdain Lakay. Nakitak nga damo lang mangilaklako iti bisukol iti Facebook. Ipadas ko mamat. Sika, bakit? Awan mo't ka titidakas na, ah? Mayat mo't lang dahi tayo ti salunat. Kasaritak to ni Tataro ko. Parikot na kanumat lang ti ado abisukol iti talon na kag. Ay, una. At least, makatulong ka kin tataro ko. At dapay kwartam. Ay, pudno launay Lakay. Ita panawan, kasapulan ti ado a diskarte. Ay, nawaw! Anya nga ito inpus ti karuba tayo? Sino a karuba, anak ka? Ni Layla, nanang. Hey, kitain nyo Hey, agilakla ko mo gayam iti bisukol. Impus na pa iti Facebook na. Bisukol for sale. Kuna naman. Ay, nawaw. Sa kagkatawa kasta, kawam mo nakakatkatawa. Agbibisin mo dagita tao. Tiltila ilakla ko damot. Idi na minsan, agurong tilakla ko na. Ita, bisukol mo tayo. Mayat tupay ti bisukol, anak ko. Sa maysa, saan laeng anilayla ti aglaklako iti kasta. Adan tupay dagiti restaurant nga adda ti bisukol iti menuda. No siya, kahit lakit di kaya ti agtrabaho akasta. Nakababain nanang. Ay kapag yamanam, anak ko taadda trabaho. Ay, wala. Mayat ti trabaho. Iso adyak ipalubos a dumteng to ti aldaw nga agilaklako aktumot iti bisukol. Ay, pulaos! Jak lakit di maanusan ti kasta nanang. Cecil, 3 kilos. Manang Andrea, 2 kilos. Nay, anyan araramidan bakit? Ay, nawaw. Kas makita mo't Lakay, agilis-lista ak iti orders. Ano ka di mo't lang tinagurdar iti lakom abisukol?
Adu alakay, tidaduma kalugaran tayo, tidaduma taga sentro. O di masapol nga i-deliver mo. Un alakay, i-deliver ko taaduma ti order da. Aramatem nga ro ti kulong-kulong tapno di ka marigatan. Un lakay, Kaano nga gi-deliver ka? inton Domingo, isaganak pa dagiti orders inton bigat. Naimbag abigat mo, tataro ko. Kastamet ken ka, Layla. Naimbaglangan ta, nasapa ka ngay may. Ado nga min ti orders kanyak, tata. Ala mo na tayo kargak iti sakaw. No kasta, bisukol ti linaon day ta sako, tata. Wain, si bibiyag pa lang dagitata kay saksakok laang itay. Ay nawaw, agaman naklaunay, tata. Isupay ang nayunak. Una, nayunam laang, ano pa'y dita? Mga alakalat tatap no maibusan. At dansamot papanan niyo, tata. Agpasintro at nga ron ita. Isa sikan ti makamaw ang mga alakad ita bisokaol. Okay, tata. Agaman nakmanan tayo manugot kayo ang mga alak iti bisukol iti talon niyo. Di kay madanagan. Ikan kayo iti igatang yo iti asukar. No maalak ti bayad ti order da, tata. Kunak tumat! Si kaday talayla! Anya tararamidom dito sentraw? Imayak lang nag-deliver iti order, Cheryl. Dahito jay lakom, abisukol. Wen, isupay ang may gatang iti masapsapol. Ano nga, iti per kilo? 70 pesos per kilo. Ay, nawaw! Nakaningi naman! Sakto laeng. Nanginalaunay ta 70 pesos ti per kilo. Kapidpidutom laeng day tay ti talon ti sabali at taaw. 10 pesos per kilo kumaa. Tawa mo tinruar mo apunam. Ay nawaw, saan analakat agpidot iti kataltalunan, Cheryl? Pidutag, bagkatag, dalusak, ken ikilok pay, i-deliver ko pay. Apay, Layla. Mabisbisinan kayo kaday. Iso nga agraman, bisukol ilako yu pa yan. Ay, naimbaglangan. Tanagbalinak a supervisor. Ha! Diyak kaya ti aglako iti bisukol. Kas kada kompormidita. No bilang laeng. Anya? Adakon lakay. Nay, nagpartakkan bakit? Wen tanasa pamapiman dagiti nagorder kanya. Nagatang dangarot amin. Wen lakay, uray ti extra 5 kilong, nagatang malaeng. Ay nawaw, mayat ano kasta bakit? Adamot langan may gatang ta iti bagas lakay. Ay, uwan gayam. Ibingayam ni tataro ko iti napaglakwam Kasta talaga ti aramidag lakay. Ibingayam ta, talon na piman tinangalaam. Tapno damot igatang na ay ti kape kan asukar na. Mano nga tatitid ko lakay? Sika bakit no mano ti kabaalam nga itid? Dakal mo tinatulong ken kwa na ti itid mo kan tata. Okay, itulod kun tulangan balay da inton bigat. Lumabas ak gayam iti ayan na inton madamdama. Itid mo kanya kon, ta siya kon ti mangidagas ken kwa na. Ada kayo dita, tataro ko. Tata! Umaya ka, Edward. Ayan ti masapol mau. Itad ko lang ti kwartayo, tata. Ay, nawaw. Kwarta? Bingayaw, tata. Bingay. Bingayaw iti bayad tinapaglakwan ni bagat ko. Lukas ta. Naila ko na amin ti bisukaw nga inala na iti talon ka. Uwan, tata. Iso amang tad iti bingayo, tapno adamat igatang yu iti kape kan asukar, Ay na, mayat nga rod naila ko na amin. Mayat ti kasta. Oray pobreta, no nadiskarteta, at dalata ka na. Ay wana tata, iso bumili bakla unay mat kanibagat ka. No, adamanan agordar, ibagam ta o maylat ta agala. Ibusin na kit din tanay, iso paya pagkwartaan na. Uwan tata. Oh, awatan yung aruda na ti kwartayaw. Isupay nga igatang yung karagiti masapsapul yaw. Ay, nanang. Hagtugaw ka, tada istorya. Kin ka. Ay nawaw,
Anya ba nun ti istorya si ka Cheryl? Nakitak ni Layla ije sentro idi agsapa nanang. Na, apay nga katawa ka ngay. Ay na, jak lamalap dan katawa nanang. Anya nga min DJ aya. Nakitak ti manu asa ko abisukul ala ko na nanang. Ay nawaw, anya kumaitano nakitam. Ay na, kasla pimpiman nga rod ijay nanang. Ay, awan siguro ti gimatang ken kwa na. Ta nakangingina mo nga men. 70 per kilo kit di kanu mo ti bisukulaan. Kasta talaga, tanarigat mo't piman timapan mangala iti bisukol, iti kataltalunan. Anya ko matinarigat ijay? Pidutin na laang may. Di kagsawa kasta. Nga men, di mo amaw tirigat na. Talaga na'y ruam ka amang iruruman iti pada mataaw. Gapot amayak ti trabaham. Ay, ni nanang mat. Ibagbagak laang matipod now. Nay, si kamo gayam ti masalaw ko dito'y kalsada, Edward. Ay, naimbangal daw mo, Cheryl. Ay, apay mo takas jay? Awan ka diti pangalaan nyo iti kanon nyo, iso akas jay? Ay, nawaw. Tiyan niya. Apay mo ta palubusam ni bakit mo nga aglako iti bisukol? Ay, Radya ka day. Desisyon na ti agla ko iti bisukol. Ado nga min ti bisukol iti talon kan fispand ni tataro ko. ay, kunak tumot. Pidpidutin na iti talon ti sabali at taaw. Sana ilakaw iti nangina. Ay, saan anangina ti 70 pesos per kilo? Husto lang day jay. Tauren no ibaga mapidpidutan lang ni bakit kaw. Makabannog mo. Ay, pimpiman kayo, mate. Ibagam nga min ken ni bakit mo taagsapol iti pagtrabahuan na. Tapno saan aday taagilaklako iti bisukol ti obraan na. Ay, kita anak. Mayat ti trabahok ita. May saak a supervisor. Anya ko matbibiyang ko ngayon no supervisor ka. Iti talo nyo ti pangalalaan ni Layla iti bisukol nga ilaklako na tataro ko. Amangan mo't kunak no basta mangalala ket di na mo't inpakada kada kayaw. Ilaklako na ti bisukol nga alalaan na tata. No, may papanay ti dahi ta amanag. Nagpakada nila ilakanyak. Sagbaya nagala. Ay, kasta ka de. Ay, talaga gayam nga bibisen dagita at tao. Ay nawaw. Apaya kastamot tanti ibagbagam si ka Cheryl. Wen takom kumporme mo ti ilaklako da tata. No para kanyak. Awan dakas dita. Ngamen, nadalos na ita trabaho. Wana, nga may mayatlatan no adamot trabaho da. Kas kanyak, may saak a supervisor iti restaurant iti sentro. Ay nawaw. Nagasat ka no adakas ta trabaho. Ng panunutem ko ma, hasaan tayaw nga agpapada. Kinapuno na, imbingayan nak ni Layla tinapaglakwan na. Isu nga damot at inaramanak. Anya? Sa nagaputa mayat ti trabaho makit uyawemon ti pagbibiyagan ti para mataaw. Respeto ko mama di ti tunggal maysa ti kasapulan. Laglagi pa nga awan permanente dito yung lubaw. Pasi katlaunay mo't na dyan, Cheryl, bakit? Ay nawaw, apay ni Cheryl lakay. Anya tinaramid na. Idadaw na ka nga ron. Gaputa aglaklako kalaang iti bisukol ka na. Kas jekit din ti ibagbaga na. Anya kumaitan no aglaklako aklang iti bisukol. Kat iso kat may sa supervisor. Ipasikat na nga ron ti trabaho na. Di mo latan ikaskaso lakay. Ibaga na no anya ti kayat na nga ibaga. Awan ti bibiyang ko no katawaan na. Tinapatag kanya kat legal ti trabaho. Kan awan badbad apadak a tao lakay. Narabian ka ma Cheryl anak ko. Ay nawaw. Nagdiritso a nagtugaw iti sofa. Kadi na pa'y sinumbatan ti saludsod ka. Cheryl! Mangmangagnak ka day! Anya nga minti ko na yun, nanang. Apay akas na ti itsura managawad. Okay, akla, nanang.
Ay nawaw, okay laan nga. Adaya ti okay akas ta ti tsuraan na. Ada ka di parikot mau. Nanang. Ibaga maano anya. Ada aklaan di tao'y dumngagak. Agsara ka no ti restaurant na pagtrab-trabaho ak nanang. Anya, Awanan. Awanan ti pagtrabaho ak. Intun sumaro no abulan. apay kanungay. Kay bagbaga ang itay. Maluglugi da ngamin. Tapasit lang ti customer nanang. Ay na, pagtrabaho ak pa yan no kasta. Ay awan nga ruden Awanan trabaho nga ipaspasikat mo kanilayla nga aglaklako iti bisukaw. Magana, Cheryl. Umuna kayo nanang. Sana pa yan mabisin. Jack marik na ti bisin ko. Na, Kasla ak mabagtit, nanang. Diyak ka muna niya teramidag. Magtrabaho ak ngayon. mabalin mat nga ipadas mo tagaplay iti sa balay. Awan pa'y mo ti hiring dita sentro, nanang. Kasano nga ruden dayta? Awanan ti pangalaak iti kwarta, nanang. Anya nga tano, rugyam matan ti aglako-lakaw. Ha? Kas ka ni Layla? Ay, Jack laki ti kayat, nanang. Ay nawaw, di kan aginarte, tawan nga rod pa'y pagtrabahuam. Sayang mati panawan no kastalaan. Ti tao nga uyawam. Pobre dayjay. Ngam nadiskarte mat anak ko. Kasla saan mo tan ngagtrabaho ni Cheryl? Bakit? Talaga saan ang lakay? Ay nawaw, apay kanungay. Awanan tanagsara ti sigo na pagtrabahuan na. Anya? Day tatidamag ko lakay. Hindi pa'y gayam na palabas abulan. Ay, iso, maglagaya madyakon makitkita. Saan nakas idi? Adda di tabalay da. Manmano arumar. Kasta nga min unay ti katawa na kanyak. Idinamuan ng aglaklako ak iti bisukol. Anya ngay ita. Ay, awan nga roden, Awan, ti trabaho ngay paspasikat na. Ay, nawaw! Nagasat ka no addaan ka itinatalged at trabaho. Ngam di mo ko mausaran dayta tapno iruruman mo ti padam a tao. Laglagi pam, nga awan ti permanente dito'y lubong. Amin abanag kat mabalin nga agbaliw iti apagdarik matlaeng akan ito. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Apa di tangka pala nga nagluto ba kahit? Adda mo ti rice cooker ta. Adda ang di mo't agkuri. Kasano asaan nga agkuri? Kat iso mo ti naglutuam iderabi Jack amo, kita amang kidi. Ang mga numabalin pa yung matarimaan day jay. Diyak mo't kabisado. Ipadas mo lang ang muta Ibulang mula ngay, tagumatang iti baro. Ay, kat gumatang ka pa nga umuna Wen, agpaw itak to kini Manang Cecil, no agpasentro manay. Siguraduam lang nga adda ti magatang mo. Ay nawaw,
Anya ti palagkita mo kanya kaya, ulbound, ay nawaw ka. Di pa lang ti paglutuan bakit? Ay, nawaw! Rice cooker sa amot naman ang sisil dayta. Isungag pa iso. Nana, abay nga nyawid mo. Gimatang da iti baro. Iso ngay nalak to'y daan. Saan na masapula gumatang tabakit. Sapay dakkel, ken madlaw nga imported. Siyempre Ay, ang mga nudi mo mo't impakada nga alaan dayta. Ha? Mas daw tumanon ni Manang. Dahanag mo na bakit. Ni Manang amis mo tinang ipaga. Nuwapay nga minadi mo kayat aripiran ti rice cooker ta. Nyak nga rod kabisado. Narigat ti maaksidentian niya. Gumatang ka pa'y man iti asin ken sibuyas, sanay. Ay nawa, kita amadama ti panagkapik. Sibilaan mo ti tirsena ni Mari LV. Dayta nga rod. Asideg ngam ibaon pa'y lang man. Kayat mo ti agsida iti naimas? Wano? Ibagam lang Mutuin, damay gatang tamapan ako. Kasta di ka agsadot-sadot dita. Wanan! Awanin talo sa Itad mo kit diti ikatang ko, tagrubata kong. Kumatangak man, LV ading ko. Anya tigatang ang manong sani. Asin gan sibuyas man. Mabitla ang tamang isuputak manong. Awan matun ti mga music mo. Napirdi nga ron ti speaker ko adakkel manong. Aya, Wen, idi pa'y na minsan ngal daw. Amangan ko nakno adam amom apagparipiran. iror mo man ti speaker mo takitaag. Amom ka di timang tarimaan, manong? Ay naw, nalakalaang dayta. Sigurado ka, manong? Iror mo takitaag, no niya ti dadahil na. Itulod ko to dito mo, no matarimaan ko. Alaman nga rod, manong. Tarimaanam, tamang tedak to iti gunggunam. Tuyen ti asinkin sibuyas, bakit? Ay nawaw, an-anong ti speaker lakay? Tarimaan Na, aguray ka man. Ti speaker ni Mari LV dayta Wayne, repirik ka no. Amo mayamot ti mang tarimaan iti dayta? Siyak pwede ko nang bakit. Nalakalaang dayta. Apay nga rod, adi mo kayat atarimaanan ti rice cooker ta ide, no nalakalaang gayam ken ka? Hindi lang dayjay bakit. Sa balitan. Kita mga nukar karo maperdi dayta. Sigagid di mo't bakit. Awan ka diti panagtalit mo kanya. Ay, di ka agpakalaeng, no di mo amaw kunakmanan, sanay. Amok nga rod. Awatam kid din to asingin sibuyas tagduto kan. Siya akong ti makamu iti speaker ngayon nyawid ko. Na, mano nga aldawa na day talay speaker ti sinangsangum lakay. Awanon ti planom, amakipurdiya. Awan mo ti bakipurdiyan. Sa maysa. At dati itid ni LV agunggunak no ma-repair ti speaker na. Saan man na day tagunggunan ti pampanunutam? No di mo kabailan at arimaanan, isublim laengen. Sayang matitid na agunggunak. Dandan ni malpas da ito yan. Mapit lang, tayon ko. Alaman nga rod, i-on mo, tadinggak man. May isa, dua, talo. Oh, nangig mo na dyan. Kung nagtumang aming king ka bakit? Naimbag, atan tsamba am lakay. Awan na. Bumilib ka man ng ganyan. Nalakalaeng nga maadal na kita bakit? Anya nga tanong agpatakdirak mo't iti repair shop ko, bakit? Ay ka, panunutom pa'y naimbag, tapno saan asayang ti kwarta. Agyaman naklaunay manong sani. Agkurimot lang ang tidakkel nga speaker ko. Nalaing kamot gayam amang tarimaan. Ayun mo ta. Nalakalang day ta, ha? At to'y tigunggo ng manong. Ay nana, agyaman na ka. Inton maminsan tumanay. Un manong, no adda ipatarimaan kong sikat ti awaga. Agyaman na klaunay. Ipagamtong mo lang ka na kita maamom, ha? No, dati iparipir da.
Awagan na klang iti number ko. Wen manong, di kay madanagan. Irekomenda kayo kadagiti gagayim ko. Kabailan matgayam ni Manong Sani ti mang tarimaan iti speaker, Maritina. Ah? Wen, mayatan ti speaker, kumare. Mabalin man na mausar. Ay, di mayat no kasta, mare. No amok lang akabailan na. Isulat ta ko man ti kinasaritak iti damo. No amom laang. Ne, napauli magkamat, mare. Ay, kwa, mare. Awan mo kide. Dala ang tinalagip ko. Anya kami ng timasapol mo, mare? Ako, mare. Imayak man, ta bayadak ti utang ni nanang. Ay, 350 laang ti balance ni Nana suling kanyak, mare. Ay, bayada kon, mare. Ay, nawaw. Nagadung appliances mo tunday tanga da dito'y balay, lakay. Di mo pakibibiyangan da kita bakart. Di mo ibaga at tarimaanam amin da gita, lakay. Iso tinegosyo kita bakart. Anya? Imbes asuportaran na, kastapay lang matiba ka. Ay, isursurwan pa'y mo't ano kasano. Rice cooker tayon to pa'y ide. Di mo kabailan at tarimaanan. Dagitan tuki din electric fan kada washing machine pa'y ki din kabailam. Awan la ibagam no di kasta, makauma ka na. Ay, amangan kunak no madadaal. Kasano lang no makarkaro ang maperde ka ipabayad dakin ka. Nalipatam ka diti speaker ti kumarim at tinarimaan ko. Kasano nga no natsambaam lang gaya man natarimaan ti speaker ni Mari LV. Kasano nga rod no matsamba akit matarimaan ko madagiti appliances nganyag dagiti customer. Kasano? No saan? Di mo mabalin, pagpraktisam dagitang appliances. Napirdi sa matuntoy washing machine ta dunar lakay. Ay, dawaw. Mayat may idi naudi ang naglaba ang bakit. Di mo agtayo kun lakay. Kita ma. Naglisi ka man ta kita. Kita manula ang abado tinaykarga ng makastamutan. Ano umit nga taday tawasing masin? Sapay adayo jesin raw apagiparipiram. Nakunampay bakit. Narigat tagbagpagkat. Kaano tupay ngay amalpasak nga aglaba. No awam mo washing machine. Tuluan ka laging bakit. Igil-gil talatan niya. Mapanak pa'y pangaraw di tatirsina ni Ilbay. Gumatang aklabet iti pabrik conditioner lakay. O sige. Rugyak miteng, di mangigil-gil. Tapno adat ti malpas. At datila ko pabrik conditioner Ilbay. Anya kulay ti kayat yun na. Mura yan niya ditan. Sikan ti makaamaw. To'y nangisit langan nana. Nabangbanglo da ito'y. Ikanak nga raw diti dua sa siyay. Ni Tata Dunar samot jaday di paraangan yun, nana. Isaw nga agpaisaw. Ano tiyar aramidin na, nana? Tulungan na ka nung aglaba. Nadadaal to mga minti washing machine, bay. Ay, ni Manong Sani. Amangan no kabalan na atarimaanan. Amo na ay ati agrepair. Iso tinang tarimaan iti speaker ko perdi, nana. Diyak lang sigurado no kabailan na atarimaanan ti washing machine. Ipadas yulatan ti mapan iti ayanda, nana. Tadi na kayat ti ag house to house. Masapul amay tulod iti balayda. At yung aminang ibagbagam ito ay sitang. Di sani ka no lakay. Agre-prepare ka no iti appliances. Tinarimaan na ka no mati speaker ni Ilbay. Ang mga kunak no kabailan nabit at alimaan ng tiwasing masin tabakay. Tati, jak ang maulakay. Masapula, masaludsod pa'y kinkwana. Yung magasaktuman, iti ayanday tunbalay. Ay, man. Ipatarimaan mo ti washing machine. Tapno sa anak amarigatan ang mangigilgal kadagiti murang ta. Uwing bagay, di ka madalagan. Sapay lako ma. Tasan adakkel unay ti singir na. Saan siguro bakay?
Anyan ti masapol nyo, Tata Donar. Agri-prepare kami gayam sanay. Wan Tata, ada ka diti paripir nyo. Tay washing machine mi kuma. Di mo gaminin agtayek. Iyag yulangan dito balay, Tata. Nalakalang data. San ang mabalay na si kalangin ti mapanidya balay be? Awan ti oras ko ngag house to house, Tata. Basta gayam. No interesado kayo, iyag yulangan dito balay, Tata. O sige, ipa-deliver ko to iti abaw. Mayro nga aldawan ti washing machine ta iti ayan dasan eh. Saan ka di pa yan natarimaan lakay? Di ko na Ag text no mabalinin na maala. Ay nawaw, kaano nga raud? Ano san tati aguray abakay? Nawan pa'y titix na intun malim. Papanak kita handa. Winman, amang anupod no may tinadamag ko lakay. Ay nawaw. Anya ti tagamag mo bakay? Ngagpakalaing ka ro day dya asan eh. Anya? Isumat tinangag ko pagsasaritaan da di tawiting shade. Bulok ka no ti serbisyo na. Anya? Apan bunto mang kidikitaan ti washing machine intun madamdam alakay. Amangan kidi no nakarkaro matanan na pirde. No kasta, washing machine yu data, Tata Donar? Weng, di na nakaw. Ay nawaw. Impatarimaan yu lako man iti sabali, Tata. Kung laki, din no natarimaan ay. Saan siguro akabailan nila kay ko timang tarimaan iti kakasta, Tata? Anya? Kung nakasursurwan na pa'y, ngam agpakalaing mo't ngamin. No kasta. Oh, kata kayo man gayam, Tata Donar. Kung may kukumaalain ti washing machine may, no natarimaan ay. Ay, woy, nalpasan, Tata. Natarimaan eh. Sigurado ka kaday. Wen, Tata. Noon niya man timbagbagan ni bakit ko kada kayo, kabayatan di kawan ko. Di yung kaso. Awan ti muna no may papaniti negosyo. Ay nawaw! Naimbaglaan kang tanayawid mo ti washing machine talakay. Ipadas mo man no natarimaan mo't lang bakay. Kanya ti imbagan ni Sani kang kaya. Natarimaan ay kuna na may. Ipadas ko nga usaran inton madamnama. Huwag bakay. Tapno makita. No talaga natarimaan na mo't lang. Medyo agdwa-dwa akmay. Kapoy ti imbaga ni bakit na itay. Isem ka mambiyag ko. Lawlawaga. Ay nawaw. Kaya na dyan ay. Pimtok mo tan. Bakay. Ano na yan? Ang daming tipimtaw. Ay uwang nga rod lakay. Ano tinarabit mo ya? Insaksak ko lang pati washing machine. Hindi ko pimtok mo tan. Iyo na yan. Kunak man no natarimaan ang datawasing masan. Ta isumitimbagan ni Sanay. Lumayatan. Apay nga rod pimtok. Ang mga lupod no tinaibagan ni Tina kanya. Kindag iti sayang guseng dito barangay tayo. Nagpakalain dito Sanay bakay. Kasaritak tumad na dyan. Saan nila kay? Sana mabalin di kastangar arabidan na. Di ko naman di tata madunar ka natariman ti washing machine. Apay ngay apimtok. Ay, kuha na, Jerry. Isublain timbayab bigang ka. Ay, sana mabalin na. Amangan mo't no, binigla yung inusang ti washing machine. Iso ako na yung pimtok. Kaisaksak-sak ko lang na dyan. Amangan no talaga mo't adi mo ang mutibang tarimaan iti washing machine. Ay, saan nakasta na? Ay nasani, di kan agulbod. Isublim, ti kwarta danana. Sana mabalin. Awan ti kasukat ti panog ko, anang tarimaan no isublet ki ding. Apay, libre. Uwin ngambulok mo't nga rod ti serbisyo. Oho. Oh, no di na isubli ti kwartayo nana, i-report yu laengan ije barangay hall. Marmarwam day tao. Wen, kasta ti aramidag. Ay, sana na. Pangasiw. Ngalalala. Isublet ti bayad. Basta di idimanda. Nadamag ko tinapasamak na nasitang. Pasensya kayon Jakbat amo akas jay ti mapasamak.
Tiamukot na laing ni Manong Sani. Ay nawaw, awan ti basol mo. Basol mo lang ni Sani agpakalaing tumot. En-refund na ka di ti kwartayo, nana? Wan, insubli na magkeday kabinotbot ang nibaka na. Tsala ang sigurado ang mga nukarkaro na perdi ti washing machine may tadama pimtok. Ipatariman nyo iti sabali, nana. Tay sigurado, tapno saan asayang ti kwarta. Rumwar ka, takasaritam dagiti customer mo, lakay. Mabalin ka di asika ti sumango kadakwada bakit? Ay nawaw, abaya siya ti sumango kat kanukwam mo't dayta. Alan bakit? Maasika ka di kanya. Rumwar ka dita kabinet, no di mo kayat asyak ti mangiguyod ken ka. Samwam dagi dyan. Bakit? Awan ti rupa kay sangok kadakwada. Awan mo't lang ti kwartak no. Iparefanda ti imbayad na bakit? Ay, sana mabalin ti kasta. Agdulin ka kit din dita kabinet. Ala, rumwar ka dita, tasulbaram ti parikot ngay naramid mo. Agpakalaing kan tumot ngamen. Anya nga ita? Sayang lang ti bandog mo. Inton sumaruno, dumngeg kamot ngamen no adda ti maibagaken ka. Saan kat aday talak kwarta ti adda iti panunot mo? Ay, nawaw! No di mo kabaalan, di mo ipapilit. Di ka agpakalaing, taamang ano day tantupay, ti pakaisag makam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, nawaw. Naggapuan na ita kamera, Estela anak kau. Naggapo iti HK box tatang. Kunak man no ilakom tilinaon ti HK box alino katam. Wanmat nga min tatang. Nailakok matan ti daduma. Di yun nakita ang nag-live selling ak idirabi aya. Saan ko lang nga inlako da ito a kamera takursunadak tatang. Agkuri ka di dayta. Itisting kunto tatang. Masapul nga igatangan iti baterya. Mayat nga min tibran na da ito a kamera kat. Ayuwan No agkuray, di ada usaran tayo. Saanan a masapul a buluden tayo ti kamera da ante. Adamat kamera dito, Estela bakit? Di mo manan pakibiyangan da ito a kamera lakay. Sapay branded a kamera. Wala, talaga a branded data. Isungarod nga inlasing ko. Agkuri dayta Awan pa'y baterya na, igatangak to. Wala, tapno adda mausar no reunion. Kan pang personal use tayo matlaangan Ay, itay pa nga ipadpadas kung hindi mo't agunday to a kamera. Imposible. Kat kabarbarumot ti baterya na aginatang ko. Kumusta ngay anak ka? Agkuri mo't laang ti kamera. Saan nga rod tatang? Ay nawaw, apay ngay. Diyak amo, kabarbarumot ti baterya nga inkargak. Amangan mat no naperdi dayta. Dayta nga rod tatang, sapay branded. Huwag nga raw. Ay, talaga asaan nga agon tatang. Nadadalaki di dayto yun. Sayang ti ginatang ko a baterya. Sapay nakangingina dayta. Kasta talaga. Ilakom lagan na ta baterya. Sayang mat no saan na mausar.
masama di imawag, Karen, anak ko. Wan nanang, isungag pa iso. Anya kano ti masapul na, apa nga imawag. Agberbero mo iti kamera nanang. Amangan ka no ada mabalin a pagpuludan dito'y lugar tayo. Awang mati amaw. Aguray ka. Kasla ada nakita nga ilaklako ni Mara Estela a kamera ah. Kamera. Wen, no sa anak nga agbidot, nagapuday dya iti HK box alinukatan na iti napalabas alawas. Ay ka, mapangkaadago sa na iti ayanda ah. Mapan mo salud-sudan no adda. Wen nanang, mapanak inton malam. Sigurado abisi pailaang dayja ita. No adda tila ko na, di gatanga maw, ta isu ti ipawit mo kini ading maw. Wen nanang. Adda ka din ni Mara Estela, Tata Fausto? Adda na panan na. Adda ka rin ti masapul mo kenkwana. Adala ko na akursunadak agatangan, Tata. Anya nga tanga oras nga agawid? Saan nga agawid ita? Inton bigat ka na o. Ano sam nga orayan ah? Tanusyak. Jak amo ti kutsyak di talako na. Amangan no makanadailakit day. Sapay puro electronics might. O sige, agsubli ak tulaangan no makaawit ti kumarek, Tata. Nasaysaya at pay. Isulang amin ti makaamoy ti lako na. Jak mat kabisada o. Okay lang, Tata. Di kay madanagan. Anusak ti aguray, ta saan matkit di arash. Ay na wow, di mo mainyawit ti kamera nga ibagbagam, Karen, anak ko. Awan pa'y ti kumarek, nanang. Awan dagiti kabalay na. Adda ni Tata Fausto, iso na lang, ta di na kanu kabisado dagiti lako ti kumarek. Anusak nga orayan, nanang. Kaano akasapulan ni ading mo ti kamera aya? Nag-text itay, kat inton sumaruno kanu alawas, nanang. Mabalin pa nga rod ah. Mabalin pa nga iuray mo. Wan, nanang, saan matkit di arash? Tinapatag kat worth it ti magatang ko. Iti kasta, mausar ti kabsat ko. Wen a, tapno saanan akaasya nga agberbirok iti pagbuludan na. Agrubata ka o, Estela anak ka o. Agan-anad kayo mat-ijay tatang. Numalpas ti meeting, agawid adagos. Saan atiltila ti papapanan. Uwan ka rin, na nagmunaya. Sika ngay, awan tilakad mo ita. Awang magkit di tatang. Urayak lang ni Mari Karen. Umay kano dito'y balay ita. Husto ata, isupay ti mailakom kan kwara. Wun nga rod tatang. Tapno maksayan kumamot ti na i-display. Panagkunak kat interesado magtitilakaom. Nasaya at mat ano kasta tatang. Tapno manglukatak manin it sa bali a box no maibos daytoy. Agam nay, kita amlaan nang iti ilaklakom anak ko Ang mga ada mailakom anapirday. Skan tumot lang ti madadaal kadag iti customer mau. Imay kakanumot dito'y balay idi kalman, Mari Karen. Wan, Mare, ada nga min nagustuak alakom kat. Ay na wow, anya alakok Mare. Tay kamera, Mare. Ah, dayjay ka day? Wan, gatangak ko man no saan da pa'y aginatang, Mare. Ay saan pa'y Mare? Saan ko pa'y nga inlako dayjay? Interesado ka kaday? Wan, Mare. Isu na laang ata sa anak asigurado no agkuri mo laang dayjay Mare. Ne, sayang mat, Mare. Sapay branded. Kuha ngamin Mare. Awan ti baterya na. Isu asaan ko ama itisting. Ay, kasta ka day, Mare. No kurso na dam dayjay, di bay as islatan Mare. By as is nga? Gatangam, ngam si kamat ti makaam mo amang itisting no agkuriwin no saan. Igatangam iti baterya. Kat no saan nga agkuring ay, Mare. Awanan Mare, tain bagak mat king kaabay as is. Saan mabalin nga isublem. Ay, kasjay gayam day jay. Wun Mare, interesado ka kadipay, tairwar ko ti kamera. O sige, Mare, gatangak iti presyo akayat mo. Syakto timang tisteng. Kita akman ti ginatang mo a kamera, Estela, anak ko. Daytoy nanang daytoy, iso tinaka eco bag. Ay na wow, dakkel mo gayam. Wan nanang, masapul ka no maigatangan iti baterya. Kuna man no yung testing mo, sakbay nga inalam. Saan nanang? By as is dayta a kamera.
Anya mo day ta abay as is. Ginatang ko nga oray saan pa'y nga intesting ni Mari Estela. Siyak ti makaam mo agumatang iti baterya kan mangitisting, nanang. Ay nawaw, kasano nga rod no saan nga agkuray? Ay kat, kasta talaga nanang. Risky mo't day ta abay as is. No agkuri ti kamera, nangabakak nanang. Nang runa kat branded day ta kamera. Sapay la ko mga rod ata agkuray. Wan nanang, maamuan tayon to inton madamdama. Rumwarak, tama panak gumatang iti baterya. Kumusta nga iti kamera aginatang mo anak ka? Agkuri ka day. Awan mo't nanang, saan mo't nga ag-on? Ay nawaw, kasano nga rodan day ta? Ay, awanin ah. Sayang ti kwarta nanang. Sana mabalin nga isublime. Kas itiin bagak kada kayo itay, saan amabalin nanang? By as is ngamin. Tiko na ti kumare kat agkuriman kan saanin amabalin nga isublake. Naa, mabalin ayamot ti kasta. Wen ata isumati nagtulagan may nanang. Wan angam logi ka mo, ta saan magayam nga agkuri. Ay, bayan tayon nanang. Kasta talaga. Di bali, masukatan tulat ta ti kwarta. Anya ngayon ti usaran ni ading mo. Gumatang tulatan iti second hand iti bagyo nanang. Anusan na pailaang ah? Mabiit man laang Jimay. Anya ti bagayaw, nana. Ada ni baka mo di balayaw. Adda, nana. Ape ka day? Itid mo man king kuha na dito a kamera. Isublame. Ibagang nga isubli na mati kwarta ti anak ko. Sweetik day ta ataaw. Lakwan na ki din ni Karin iti nadadaal a kamera. Nay, kaano pa'y nana? Idi na palabas alawas laeng. Adto iti kamera. Kat no sigod asaan nga agkuri dati a kamera. Kasano ana amuam? Ta interesting ni bakit ko dahil ta kamera, nana. Inggatangan na iti baterya ta usaran mi kuma. Ngam saan mo't gaya mga kuri. No kasta. Amu nagayam anapirdi tila ko na. Ngam agin-agin pailaan. Inpabay as is na pailaang iti anak ko. Ay, naglokon na diyang Estela. Anya tinyawid mo anak kasupot lakay? Ti kamera ngayon lakom iti kumarem. Anya? Apengin lakom pailang dahil ta kamera. Kat amumot asaanan nga kuri. Isungarod nga by as is lakay. By as is tama ka amumot jigim matang amang itisting. Luklukom ti pada matao. Bay as ismut nga ibagbagam dita. Kat amumot asaan nga kuri. At dati saritaan mi kini Mari Karen. Uray anya pa'y asaritaan dahil ta saan anasayaat nga agulbud ka. Bay as istarupam. Isublim ti kwarta. Agar aramid ka. Inbasura yung ka din, di kamera nanang. Saan? Ay nawaw, apay nga rod nga ingawan mo tan iti nang idiswak. Insublik kini Jimay. Anya, ni nanang mat, ada nagsaritaan mi ka ni Mari Estela. By as is dayjay a kamera nanang. By as is, by as is. Naglawag alino ko nakalaang ti kumaray. Ay nakas jay a talaga ti by as is nanang. Risky ako nada. Ammo ti kumarem nga ada ti dadaal na day a kamera. Sakbay nga inla ko naking ka. Anya? Ni, kasano na pasamak day ta nanang? Sigun kini Jimay nga asawa na. Kat intisting da kano day a kamera. Ngam talaga asaan nga agkuray. Kaya't na asawan, amuna nga ada dadaal ti kamera. Ngam inla ko nalataking ka. Anya? Naglukon day ta tao? Tinbaga na kanya kat saan na nga intisting tawan ti baterya. Makitam day ta. No saan ko pa ngayon sublay, saan tayo amamuan ti kalukwan day a tao. Anya di imbaga nila kay Mausi ka Estela. Anya man ang timbaga na kada kayo tatang? Inlakom ka no ti kamera. Ay won tatang. Inpa by as is ko. By as is titulagan mi kini Mari Karen. Kaya't asawan day ta, isuti makaamo amang itisting tatang. Agkuriman kan saanan amabalin nga isubli na kanyak. Tanay bagak matan abay as is ididamo pay laeng. Uwin angam ti isu dito. Intesting mo na di a kamera. Amaw asaan nga agkuray.
Apay ngayon pabay as is mo pala ang iti kumarem. Tatang, Isublem ti kwarta. Nakababa inti kasta nga aramidem may. No kasta laang awan Awan taon ti mayat agumatang ken ka no ulbud kamay. Kahit insubli ka din ni Estila ti kwartam ka rin, anak ko. San pa'y nanang? Alaam kinkwa na Nariga nga tati agsapol iti kwarta ita apanawan. Wen nanang, sigurado binagbagaan nila kay na dayjay. No agol uli magka, ang mga nudi na isubli ti kwartam. Anong saklatan nga orayan nanang? At damotan kinkwa na no dadaulan na ti imahe na para lang iti kwarta. Ay awanan. Agdin dinahamagan iti lugar tayo ti may papaniti pananglugom kadag iti customer mo si Castella. Ay nawaw, amukon, saan ang masapul nga iparupam kanya? Mabangkrap ka talaga no kastalaan. Awanan tiyagtalagkan ka. Sapay mano akarton pay lang tinabati alakom. Kaadwan kat electronics pay. Di nak ngamin rengrengen Agpampanunot at nga ron no kasano ang masulbar ti parikot ko. Aginggat kaano ngagpanunot ka. Itapay lang kat aksyon namon. Amok nga ammom no anya tirumbang aramidam. Saan na masapula panunutan pay. Awan nagdumaan yung kinitatang. Sumrak ka atag kapita, Maray. Saanan, Maray? Umay ko laang isubli ti kwarta, Maray. Ha? Pasensya ka, no itala ang ama isublik. Mababainak ngamin nga agpakitakin ka. Kalpasan ti inaramid ko. Ay na, tinapatag kanya kat na isubli mo ti kwartak, Maray. Jack mo nga intisting mo gayam dayjay. Ni nanang tinangidanon kanyak. Masayangan nak ngamin, Maray. Iso nga inpilit ko nga inlako. Uray amok asaan mat nga agkore. Pasensya kan, Maray. Saanan ama ulit? Okay lang, Maray. Napakawan kan. Basta di mon ulitan ti inaramid mo, Huwin, Maray. No adda ti magustuam kadagiti lakok. Gumatang kalata ko, Maray. Wen, Maray. Basta di nak ulbudan, Ay, wen, Maray. Saanan ang mapasamak na ita? Ay, nawaw! Di mulukwan ti padam a tao gapulaeng iti kwarta. Tapno awan to ti pagbabawyam iti odi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Apay akasta ti badaw Melina anak kaw. Ada ka dilakad mau? Adda tatang, iso ada kayo pa'y lang ti makam mo kadagiti apu ko yo. Sa dinaw ti papanam. Agpasentro mapan ko alaan ti pauit nila kay ko. Ay nawaw. Ada manan impaw ni Richard. Wen tatang, Ay nagaasat kalaunay ti asawa manakaw. ay pudno launay day tatang. Awan ti makunak ta responsable ni Richard amanugang yon. Uray sa anak ngagtrabaho, agbiag kami. Ala, agrobot kang aruda tapno makaawit ka adagaws. Ang mga numariin dagiti anak mo kat sapulen na kantumanay. Wen tatang, awan pagdanagan nyo, tagaawid akmatla dagos. Nay, sa dino ti papa na, Mari Elena.
Ay, nauhaw. Ada ka matgayam di tamari, Jinky. Di ka pa'y nakita. Unay kan, Maray. Nagdakla na ka tao. Di nakit din makita. Pasensya ka na, Mare. Talaga siguro anak absut ti matak. Ay, no sa anak nga agbidot. Agpasentro ka manan, Maray. Husto ka, Mare. Uy, anya nga itaramidom ije sentro, Maray. Mapan ko alaang timpaw it nila kay kumare. Ha? Kano lang di nagpawit nila kay mo, ah? Ita? Ada manan pawit na? Idi na palabas abulan pa'y dayjay, Mare. O sige, Mare, agpakada akon. Amang ano sa pulan dakdagiti anak ko numabayaganak. Anya tinagsaritaan niyo iti kumare manak kaw. Tinpawit nila kay na ananang. Iswa saan na kayat ni Elena ti agtrabaho. Taday talangan mangururay iti kwartang ipawit nila kay na ti muna. Ay, nawaw. Ay, ka-normal laang nga urayan na tipaw it nila kay na taasawa na ka nga roday, jay. Sa maysa, adamat anak dang as asikaswan na. Talaga kit di asadop day ta akaaruba tayo nanang. Di na kayat ti mainitan ije talon. Ay, siyempre, adama piman nila kay nangagtrab-trabaho ije balasiw tao. No ibaga nga'y piman nila kay nga uray sa anin nga agtrabaho. No kasta, okay lang agsadot-sadot day ta nga Elena? Di ka man agbalin abyangot si Kajingkay. Ta saan tay nga amaw no anya tinagtulagan da. Amo ka, umapapal ka kini Elena, iso akas ti ibagbagam. Ay, nasakit nga ron ti mata ka mangkit kita iter aramidon na nanang. Kadi ka agkidam, tano di mo makita. Saan mo mataparikaw? No saan nga trabaho ni Elena? Ta saan mat anila kay mau ti pagdawdawatan na iti kwarta? Jingkay! Naksutan ti lutlutaw! Anya ti ararabida maya! Ay, nawaw, nalipatak mo nga bayson. Pwede mo maangaw? Ay, saan nga ron nanang? Ay awan Mauram ti balay iti kastangar aramidam. Anya ti sirsiripom iti tawaya. Ay, ada nakita ka package. Sigurado package da Elena da jay. Anya kumaitakin ka no ada package da. Siya maangata. Kano maangata ang makaawatak iti package nanang. Okay lang mat, nawan. Kabailak mat trabaho. Sanak akas itigday ta nga Elena asado. Agluto ka kitday ni ti pangaldawan dagiti anak mau. Sana day tabiyag ti sabali ataaw ti pakialamam dita. Ay, una yun ti kastoy abiyag. Makapag-uma. Anya man ti pagpupudutam dita ka bigbigat anak kaw. Kasano mga amin nanang? Saan man na nagaw-awid day tang andong? No kasta, saan anagawid idirabi eh? Saan nanang? Diyak mo no sa dino man nun tinapanan na. Sapay na ibusti kayo. Awanon ti maisong road. Talaga mat day taga asawam. Ay, makapauma nga rod nanang. Mabambanugak lang nga rodin nga trabaho. Stresan nakpay lang mat. Awan ti manaknakam day dya tao. Ay nang, bantayan nyo pa'y laang dagiti apo ko yung. Tasya kung ti mapan mangayo. Awan ti manamnama iti dayjay nga andong. Kapay-kapay amare. Ay, agyamanak Mari Elena. Agasam man ta kayo abinagkat mo. Ay, wala, tanagagutak nga asawa, Maray. At ayu sapay matinangalaam ka dagita mare. Talaga, Maray. Sana mabalin nga agsadot-sadot tayo. Ay, nariga mo, no, tilaang asawa tayo, tinamnamahan tayo, Maray. Ay, wan amare. May mayatlat tano pag tinulungan ti trabaho. Sansamot nga applicable day takada kayo iti asawa, Maray. Nga may nilang mo kumpare ng trabaho. Kasi ka, urorayom lang mo, ti pauwi na. Anya? Kita nakapugpo daw ka, Maray. Saan ka ngamin ama initan ka? Tanalagan mo ti trabaho?
Day talaang mo mangururay iti ipauit na ti ubraham maray. Santa na pagsaritaan ti maipapan iti day taabanag amaray. Kasta talaga ti biyag kahit. Adda ti sadot nga asawa. Adda ti feeling donya. Adda mo ti nagagayt maray. Di ka mo't makaisam dita, Elena. Andiyak napasabakin ka. Sa bali ti tono ti boses ni Jinky itay nagsarita kami, tatang. Ay nawaw. Kasano asabali ti tono ti boses na? Sa dutak samat iti imatang na, tatang. Anya timbaga nakin kaaya. Apaya kastamot tan ti ibagbagam anakaw. Day tala ang agur-uray ti pau iti ubram, kunanakit din kanyak. Ay, anya kumatiisyo ngay. No orayam ti ipawit nila kay Mau. Kaslapas pasagidan nakngarod, tatang. Feeling doon niya, kung kunana pa'y. Day talaang. Bayam ta panunutan na ti kayat na panunutan. Tinapatag. Nagsaritaan nyo kanila kay Mau ti may papan iti day ta abanag. Anya kumangamin ti ammo na ititulagan nyo nga agasawa. Wan matatatang. Titulagan mi ni Richard kat iso ti agtrabaho. Siya kumat ti mga sikaso kadagi ti anak mi. So adi mo ikaskasaw ti ibagbaga na iti biyangot. Tinapatag, aramidam ti responsibilidad mo kas ina ken asawa. Umapal lang siguro ni Jinky, ta di na maibaon nila kay na. Bagan ka pa'y Jinky. Ada na igisa akang kaong. Nabsugak nanang. Ay nawaw. Kasano anabsug ka kadi ka pa'y menangan. Nakikapiak iti ayan da Doña Elena nanang. Anya? Nakikapiak iti ayan da Doña Elena kunak nanang. Adamanan iti balayda. Tugtugaw lang ti obraan na. Di ka mabay namang ibagbaga iti kasta. Alo, pudnumot nanang. Diyak pa'y nakitang danday ta babae. Iso nakapud daw ta saan na maininitan. Iso siguro matati kaya nila kay na. Nasyak lang, diyak kaya ti kasta abyak nanang. Tati agasawa, rumbeng agtintinulong, saan akasta nga agururay lang ti maysa. Choice daday ta, anak ko. Ada siguro tulagan da, asaan tay nga amaw. Madlaw ko nga umapapal ka manan kini Elena. Ay kita anak ko. Normal laeng nga makarik na tayo iti apal. Ngam kita anak ko. Di mo ipalubos apagbalinan na kaadakas ti apal amarikrik nam. Apay asimang sangpet kapay laeng sika andong. Ay nawaw. Sa dino kumapay ti daddo maapagawidak ngay kat dito'y matibalay ka. Sa dino tinapnapanam iti manungal daw Itayan ti kumparik kasangay ti anak na. Dayta, ti ipang pangrunam. Di mo pinanunutan na kasapulan ka dito'y balay. Iso nga raw da nag-aawin na kaon. Ay nawaw! Sika pa'y lang mo ti agungot akasta. Napangaasim man ta dinak sermonan. Kasang sangpet ko lang, sermonada gusto ipasungad mo. Wana! Tadi mo amo ti responsibilidad mo iti pamilyam. Anya ti kayat mo aya? Ano po? Naimbagpay ti asawa ni Mari Elena, responsable. Uray saan nga agtrabaho ni Elena, agbyag da. Angam siyak ngay, uray lang matayak, iti katratrabaho. Di ka pa'y mo maasyan kanyak. Nakitam, ti kayo ijay kusina, Siyak, ti kakaasi anang bagbagkat kadagijay. Kasangsang petlaeng nila kay mo, agap apa kayon adagos. Sinumot nga iti saan amauma iti kasdeng aramiden day tanga andong nanang. Kasaritam ko maana saya at ti asawam, anak ko. Kasano? Kat isupay lang mo ti adaganas na nga agungot nanang. Naimbag pa ni Mari Elena, kunak manen. No kasta, pudnaw ti atap kaw. Talaga nga umapal ka kani Elena. Ay, uri ang sinumot na nanang. Umapal nga talaga. No may papaniti asawa kat swerte lang una ni Mari Elena. Isuwa kasla saan abumakbag ta saan mais-stress. Saan akas kada tao nga stress aka na yun ti ipapaay ti asawa na asadot.
Kasta talaga ti biyag, anak ko. Baring adan to pagnakman nila kay mo. Ay, no siyak ti mauman na nang talaga asinaak day tangan daw. Ay nawaw, apay kasta tilangam, Jinky. Napay, anya ti parikot mo, itilangak. Agsarming ka ata kita ti bagim. Naimbag pa'y ni Elena akalugaran tayo. Maaywanan na ti bagina. Ay, di nak ikumparakin ni Mari Elena, tadakkel ti nagdumaan me. Ay wana, talaga dakkel tinagdumaan nyo na nadalos ni Mari Elena. Kasla teenager uray addan anak na. Wen, talaga adakkel ti nagdumaan me kin ni Mari Elena. Tan ni Mari Elena, responsable ti asawa na. Oray saan nga agtrabaho, oray agpupupok di tabalay da, okay laeng, agbiag dalata. Angam siyak ngay, trabaho ti amin at trabaho dito'y balay. Asikaswag dagiti anak ta, siyak pa'y ti agdiskarte, tapno laeng adda maigatang itibagas. Nagawid mat gaya man ni Andong di tabalay da tatang. Kasanawan na amuaman akaw. 5 basak di tabalay da idi agsapa. Kat nangag kong agap-apa da ni Mari Jinky, tatang. Kaawa-awit na siguro manen Maawata ko ni tatang. No apay akas jeti panagsasao ni Mari Jinky kanyak. Maawata ko no apay nga ibagbaga na asaduta. Apay mait. Umapal gayam kanyak, tatang. Ha? Ay, ori asino man anak ka. Umapal at talaga ken ka ta responsable tinakiasawaam. Wan nga rod, tatang. Di nakpagtrabahuan nila kay ko, ta ipamaysak kano ti atensyon ko kadagiti anak me. Ni mat Mari Jinky, trabaho na amin aklasin ti trabaho. Ada bisita manakaw Asino, nanang? ni Elena. Ay, nawa, bagayo, taagawid ang day ta babae. Kaya't nakakano ang makasarita nakaw. Awan ti rumbo nga pagsaritaan mi, nanang. Rumwar kakit din, tasagwam. Amagano na patag, ti baganakin ka. Da kayo lang ti makisarita ken ko nanang. Maditirik nak ita. Mabit lang nga raw. Pastragak dito'y silid mo. Ay nawaw, ay saan nanang? Siya kung ti rumwar. Nakababain mo't no pastor kanyo. Sapay nagsimple lang dito'y silid ko. Nagwara pa ay. Chocolate para kan ka, Jinky. Ay nawaw. Ay na. Awan ti maitid ko akasukat dayta at chocolate, Mare. Ay, sa anak mo tamang namnama iti kasukat na, Mare. Ay, agyaman ak iti kinaimbag mo kanyak, Mare. Pasensya ka, no? Pasagidan ka, no, maminsan. Diya kun ilibak. Makarik na akmot nga na talaga iti apal ken ka, Mare. Ay, okay lang ang kanyak, Mare. Normal lata makarik na tayo iti apal. Maawatak no apay akas jeti panagsasaom, idi nakikapi ka ija balay. Nangeg kunti apayo kanila kay mo. Ay, amo, Mare, no maipapan ngamin iti asawa, talaga nagasat ka. Ay, pudno day ta, Mare. Ikam ngamin ti asawam iti pagnakman na amare, tapno aggagetmet. Ay, kasanungay, Mare. Ay, no siyak lang ti kastat asawa na. Pagtalawag, amare. Saan mo't amabalin asika ababa iti mga ramid iti amin? Sika lang arudan ti aggunggunay dito'y balayo. Sika ti mga asikaso kadagiti anak yo. Agraman agbirok iti kwarta, sika latta. Ay na, Mare. No sa anak nga gunay ay naawan agbisin kami talaga. Iso nga itapay laeng. Ikam ti asawam iti pagnakman na, Mare. Talaga dumakkel ti ulo na ano agul-ulimag ka, Mare. No kasapulan apagtalawam tapno agbuteng. Aramide, Mare. Kompleto day ta, Andong. Ha? Ay nawaw, badok mo't dagita bakit? Why? Siya kon tinag-impake. Anyat kayat maasawan. Pumanaw ka pailaan. Jak kayat amakit-kita ti rupam iti daytoy abalay. Anya? Gapo ta amom nagagetak, agsadot-sadot kakit den.
Nalipata, masikati lalaki. Pangasim bakit? Di na ko mapagtalawin. Ha? Nakapangiding akon. Aggagut akon bakit? Makipordiya akon tapno da ka ng tayo. Pangasim di na pagtalawin bakit? No saan pa nga agbaliw day tangandong. Siya kunti mangisubli ka dagiti dadakkel na nanang. Mano atawin anagan ano sakken ko ana. Amok dayta, anak ko. Nakita dagiti sakripisyom. Husto lang, tinaramid mo. Tapno agbutang ni Andong. Sa dino ngayon tinapanan na. Diya ka mo nanang. Ang kasarita na kanumot ti kontraktor akaaruba tayo. Husto No agtinulong kayo kanila kay mo, saan kayo madagsinan? Wunmut nanang. Sa anak nga agar arapaap itibiyag akas itibiyag ni Elena nanang. Ta agtrabaho aklata. Ti kanyak laeng tulungan na kumamot ati asawa. Tapno sa anak madagsinan unay. At least ita, naibagamon ti marikrik nam iti asawam. Okay kayo mutan ka ni Elena. At dalaang kayat ko nga ibaga anak ko. Anya day tananang. Normal laeng makarik na tayo iti apal. Tatao tayo laeng met. Ngam, kanayon tayo apilyan, tinasaya at nga apal, anak ko. Ay, nawaw! Saan amaliklikan ti apal? Adalata dagiti gundaway makarik na tayo mat iti apal. Nupay kasta, pilian tayo kumati agbalin nasayaan. Pagbalinan tayo kit di daytoy nga inspirasyon. Di tayo ipalubos nga agturay ti dakas nga apal iti puso tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.